Ini mzee ni kwega bio eni sio twathoma nake twathoma nake kuria cukuru wa Rinjiko iga muthuri ajira ati ona ndomu nie ne ndimui etagwo mwene ngari iria bas kwira atiri akimaga kumbo wega akwiraga kima ginya ngaigua ndahuta ni nona kindu gikiruguo ni warugirwo kindu ginya ukahuta maitu we mwega wina thayu ateke mami oka mututu kagwe kohiu ne koru mathiru ne koru na nenyu mwokirire tene ndukamake Tinywe. Dioyo guo. Dioye. Dojoe. Mami ni dojoe. Asha ni mwanake. Ni mwanake ucio. Ni warahingisa. Arakuhingisa gutu. Ni. Mwire ni we bishop wa JCM. Joe JCM. Egera mwiboko hau ke maitu akarie mwiboko maitu gani o JCM etagwo JCM mami ini tathiuruge gakima urie ni ngatho na wire Ngai agiturathime niguo kirathimo ini na inyo andu akiritire Ngai amurathime nginya thamaki ino ege nyama aya kunura ithaburia eria ithaburia haya riu ri ngimasi aha ino ni ya Jaki ekuo ka ndari kuo ekuo andu aguku ekuo igua andu atetunyite kabagara ikuna ndeka ithatu riko yoyo ya tukanga mureciria ya tukanga niki akeria etiguo tondu kabagara ubati kuhuthira mai maingi kamutu no kiruga uthi ukorogete nginya giki atia riu we mahitia maku waruga wega no akeria hanini no ndukuinuka uguo ni gukuheke heo ni oyo watigara ukanagua oyo cio ona kende kuinuka uguo no nginya ndimuheke ogithe tiguo ni uka uthio na twana ni uri twana tuigana tuna tuna aya uri umuthi ona ndukamarugire ngima kana umuthiri umarugire o tondu u no urio ni andu 16 na guo uri umarugire rucio ni muthige mo ri rohe wega ni ukajaki tuga Jaki no warugaga kima kega na kumba wega githe tiguo tera andu aya uhoro wa kamutu kau waigua atia tega na nona aruga ngima nene na atigia mutu muingi ta mere kana mo soft iko soft kayo serious iko soft atia mujaoja ya komaka haya nigo tono waruga iri athaka piuri getumuhe kiheo githe tiguo uyu kwanja ngukuongerea nginya tuthani na gakombe kara hena kanya thani ga tatu nyeni hena gathani nuri twana nuri twana ni tutu tutu tukumakenia muno
Arafu ciana cia koma riu we ugokira ukarira ho riu nyita haha uthio mere umuthi ciana cia kwanyumirire kambe ndacemania na Ngai uria wona kena ni nguiguire tha thank you nguiguire tha ngugurire ki nyama kandwa guku muteriga nyama tiugure nyama eni iyo yetagwo raha na inji kegwire ungienda wega ndimuhethirie imwe ungienda wega ri koragwo na 1,000 kana 5 ugathii ukineaga acirika aku matiga gucambia ni uria muhothi to tariu ucio no ajambie tondu weeri niki ndamune igwe muthuri we auga Ngai mamunekiri nie thino ndakenio niwe ndire kindu itangika atia itangikuhe basi riu ihinda ni riakinya no tari uraria ti atumia we atumia matirehagwo haha aza ni thaici riu ndenda kana cia nduthi ona nyine mutire muraiguira mundu wa nduthi tha we wa nduthi uthiaga na nduthi ukuagira ku ha haya ukana ha thutha haya mundu ungi wa nduthi umwe haya ni mokania eri a nduthi ni mokania ora haya thiaria withabe moko thiaria uka nawe thie igabura na hau tiga kumaka thiaria withabe moko wakati ndio riu andu akiritire sit back relax and enjoy aya negera reflector na okothia na nduthi ndukarutage reflector sawa reflector ti ya moforidi ni yaku nigetha ukonekaga ni ngari kuraihu utuko ona kana muthenya aya akesho ngekere wewe witagwa atia njitagwa Njagi ukuagira ha Njagi stage ina stage ino uyu nake etagwa atia murimi kana itho wa Joy itho mutumia wakwa ukuagira ku ukuagira haha bas riu ri o mundu arugamite hengima yake ithio mundu arugamite hengima yake uri ogwakiria ka muico uguo wa mbere ngiri imwe nimesema we ngoja we nike itho wa Joy reke biringie uo aigua ngiri auga oya are you ready muko tayari nimesema mwenye ataweka ya mwisho hivi akiwa wa kwanza dhao sasa mimi sitaki kujua si kila mtu ako kwa yake haya we tunamwoga we kila mtu amalize yake ati compassion iguayo ati akaire yoyo ati ni compassion we kama utaweza tubadilishe tulete mtu mwingine haya mko tayari in 1 2 3 twende Wacha tuone nani anavuka na zawadi. DJ Helper 254.
marare makiroranaga. Unike murerana. Murona tare ukuinokia keheo giki. Oyo kana oyo. Oyo kana oyo. Eke tweterere msema kweli ni kumaliza. Ona ithuothe nĩ tũrona ũrĩa eka ithiguo. Iyo ni yake. Ndakwĩra ndĩingĩikia yothe. Sasa tuseme zawadi ni ya nani? Zawadi ni ya nani? Zawadi ni ya huyu. Wewe ni wewe ati ni compassion. Huyu hajagawa, si ndio? We, wacha kuwekelea mtoto hapana. Haikubariki kuwekelea mtoto hapo. Haikubariki kuwekelea mtoto hapo. Zawadi tunapatia nani? Tunapatia Baba Joy. Kwa nini? Sababu huyu ameharibu nini? Yes. Nondo yukiinuka uguo ni undu wa gukari. Ke. Thio gebundithirie mucii uria kuriagwo. Utie uthaka na irio. Aya, kuwa nginya gakombe ni gaku thie nako. Aya, uka Baba Joy. Ebu ambia watu vile umesikia hiyo kaunga ukikula. Kiarikie. Iguo nake uria wako ya ngimata kwa iria. Abatiriri. Tuwe. Ebu ambia hawa watu vile umesikia. Waambie vile umesikia hiyo kaunga. Kevoi. Ati ni mutu itore ta kevoi we. We sawa. Owo ni kevoi. Kevoi. Kuga kevoi ni kuga sawa. Ngui ni kiaretia no gwito kevoi ni kila kiguthaga. Aya, wacha tumpatie zawadi. Leo ukienda uambie Mama Joy apikie Joy unga wa Raha Premium. Chukua kikombe ni yako upelekee Joy. Wanakuaga Joy na nani? Wanakuaga Joy na nani? Anakuja. Sasa juu uko na Joy, huyo mwingine aitwe nani? Aitwe nani? Aitwe mimi, si ndio? Juu ako na Joy, huyo mwingine aitwe Ke. Inuka. Ainuka yetiguo. Haya, kabla tumalizie nataka niwaletee wahubiri wa JCM wa hapa Embu, si ndio? Sababu tuko nao hapa. Ndio sasa mjue ya kwamba tuko serious. Hata hapa Kereteri tutaleta nini? Ati senator. Sasa unajua hapa si siasa. Hapa ni kanisa, si ndio? Watu hawataki siasa. Ama nyinyi mnataka siasa? Ona mtu matirenda gusigwa. Ithe tiguo. Sasa wewe hiyo time nyingine tukikuja wakati wa hiyo mambo kororia. Kororia. Swali. Kiuria nyenda ngorerio na mu hota gukuria. Hota kuneo kamero ujurie kiuria ndigwo. Haya, tuko na wahubiri wetu wa JCM hapa Embu. Alafu hii Friday kama utakuwa Embu hii Friday, unaona hii Friday hii kuanzia saa 3 tuko na sherehe kubwa pale JCM
ya Embu, na huyu ndiye tunatawaza pastor wetu ambaye amesimamia kanisa la Embu. Kuma agoka Embu ne bia sigana. Ni igana rimwe. Madamu thaitha mugoka. Etiguo mugoka Embu pale karibu na Bonanza School. Dallas. Hapo ndio JCM inakuanga. Wacha awasalimie na yeye mwenyewe awaita. Amuitewe mwena. Itiguo. Good. Ando akeretire. Muriaro. Joera iguoko guokoro muriaro. Mwathani akumio. Ningenete nigukorwo ndi guku kiretire. Ngai ni mwega ni atuma tukinyange na maguru maito guku. Ndi mutungatiri wa JCM kuria itura ria Embu. Njitagwo Karua Mwangi na ni ndamuhoya na gitio kinene muthenya wa Friday. Muthenya wa Friday mugetikira mwambate o ha tauni twina igongona inene muno ria guitiririo maguta ni nie mwene ngakorwo giitiririo maguta ni our bishop wito haha Bishop Ben. Tugakorwo na igongona inene muno rina hinya muno wa Ngai na muke tukungwire turi hamwe na mucere no ugakorwo uri muingi na kabagara kaya gukorwo kari kuo. Ngai amurathime muno. Amen. Amen. Mwathani agocwo. Bwana sifiwe. Na ninjetagwo Pastor Dennis Kiragu na hujagia kanitha wa JCM haha Meka uthie mwena wa Kamwembe na ndamunyita ogeni muthenya wa Friday tuthie Embu tugunyitanira igongona ria mutungatiri witu na Ngai witu ni aguturathima na ni mwerirwo kanitha kundu kuriku githe mutigo gioka JCM. Karibuni sana. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo ndo makiretire. Mwe sawa na ni marito mako ni Pastor James kuma kule tura ria Kimangaru. Noro kwese Kimangaru. Nendo nani na shirika enge muno wava. Gweto ni Kimangaru na tuli yake ni muno no guka kundu guku. Nitondo nitumwendete. Bwana asifiwe. Niye ndiye mugeni muno guku. Naona mandriver hapa ni wengi sana. Ndia turaga ni dereva wa matatu. Nemba na gutuika dereva? Bwana asifiwe. Ngai ni athondekaga mundu. Ndiposa tuko mahali hapa. Maana tunachapa injili na kabagara. Barikiweni sana. Muthenya wa Friday tusemani Embu ili tuwe pamoja na nyinyi. Barikiweni sana. Bwana asifiwe. Muriaro andu a mbere. Nie gwetu no guku. O guku. Ni nie nirauka kiretire. Mbetagwa ndagitari Royce. Ngoragwa na Rehabilitation and Counseling Center varia Don Bosco Riangero Stage. Kinde twauka mutigoka. Ngai amurathime. No ndamuheire muhunjia mu smart. Na igwa nginya uria ahoreire akimuhunjiria nginya ukaigwa twarona matu-ini ni rucio. Akimuhunjiria kwa Jesu ni aroka. Ukona te haria. Wathani Jesu aheo goci. Jikogwe kwa ni uranyona. Hallelujah. Watu wa Kiretire leke njuge ni honokete Jesu ni mwathani. Jitagwo Ndirito wa Ngirethi ngahunjia kanitha wa JCM Rehoboth haria Weros muhaka wa mbere na Embu. Mwathani witũ aheo goci. Koguo ni ndiramuhoya andu a Kiretire muthenya wa Friday ni tondu tugakorwo na igongona inene muno ria guitiriria ndungata ya kanitha witũ wa JCM Town maguta maria gaitiririo ni Bishop witũ muthenya wa Friday na wakaribisha sana twarikia Friday muthenya wa Sunday kuma guku guthie haria Don Bosco ri na kanitha kirio hau market ri no ciringi 70 mugoka tukorwo twi hamwe. Ngai wa mwero mwika wega na murathime na ona tuoka guku Kiretire tutakuja tena na tena. Mbarikiwe sana na Jehova. Hallelujah. Mwathani agocwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe.